Thutha wa aikari a ituura ria Kangoya gukorwo na moritu ma uthii kwa ihinda iraya kurumirira guthuka gwa barabara ya Kangoya guthii Kiambu, riu kiriro kiao nikionekete gukinya muthia thutha wa mumbunge wa Kiambu Jude Jomo kuruguria tabarira ya waki wa barabara ino. Akiaria hindi ya uruguria wa barabara ino, Jomo oigite guthondekwo gwa barabara ino ya kilomita 20 ni gukuhotithia uthii na oho kugacirithia wonjoria. Tafuta hizi barabara mbili ili ziweze kupunguza ile magari ambayo iko Kiambu town na pia itupatie sisi manufaa ya usafiri katika area zetu. Kwa hivyo ningependa kushukuru serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta kwa kukubali kutupatia pesa ya kugharimu kutengeneza hii barabara. Ihinda-inĩ riu mumbunge uyu nioigite no abunge mari na uhoti wa kurora keri watho wigie marĩhi ma njoherera ya ngombo cia bengi thutha wa kamĩtĩ ya bunge igie bajeti kwendekithia watho ucio wikwo ugaruruku. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo wakI, mwari wa Gathugu.